Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгін числа 12 февраль 2025 жыл, Ноқат Арал мал базарына туғандар. Саат айта келсек, саат 8 болды. Бұйырса. Туғандар, лайктан басып, комментарий жазып, ушул биздин Байкеджи YouTube каналга сөз катталып болыңыздар. Просмотрлар жакшы кетет, бирок ошонун арасынан 2% ушу биздин каналга катталып көрүп атат тугандар. Бардыңыздар, көрүңүздөр. Катталып болуңуздар буйруса. Биз ар дайым ушундай пайдалуу видеолорду чыгарып турабыз. Ушул мартка чейин буйруса 50 000 подписчик болойлу. Албетте сиздердин жардамыңыздар менен биз буйруса ар дайым кызматта болойлу. Сиздерден болсо лайк, подписка болсун тугандар. Буйруса жакшы комментарийлерди жазып коңуздар. Арал мал базарында сиздерге бүгүнкү саан уйлардын баасын тартып чыгарабыз. Мээнетти балап, достор, сөзсүз лайк уруп коңуздар. Буйруса биз ишибизди баштадык. Уже наул сүт эмди торпактара дагы келипти. Азыр буйруса саан уйлар тартып чыгып, буларды дагы билип коебуз. Бул жердеги Арал мал базары ар жуманын 3-6 күндөрү болот. Бисмилла деп. Арзан кымбаттыгын жаза кетиңиздер комментарийге. Сиздерге буйруса толук саан уйлардын баасын тартып чыгарабыз. Достор, сөзсүз биздин каналга подписаться деген кнопканы басып коюңуздар. Буйруса биз ар дайым ушундай пайдалуу, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Буйруса ушул мартка чейин 50 000 подписка болойлу. Сиздердин жардамыңыздар менен буйруса. Саан уйлар кандай болуп калды? Өзбекстан границаны Кыргызстан жапкан. 10 күндөн ашты. Ошого кандай раземеси болду, пайдасы, зыяны тийдиби дегендей. Бисмилла деп буйруса биз баштадык ишибизди. Жакшы эле көрүнөбү экен? Комментарий жазып кетиңиздер. Ассаламу алейкум. Торпак ургач экен, а? Канчанчы баласы экен? 3-чү баласы, а? Аз садырбайбы? Садырбайт, а? Пулу канча? 150 кем бар. 150? 150 000 кем бар дейт. Сурадыбы же эми келдиңизби? Эми келдим. Содаңыз берсин, а? 3-чү торпагы дейт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Торпак эркек ургачыбы? Эркек баласы. Эркек канчанчы баласы экен бул? Биринчи баласы. Биринчи же экинчи да. 2 же 1, а? Алтышта. Sütü kança var aga? Sütü 3-4 litre var. Sağır keç, ha? Sağır keç. Biroq чындыгында жаш үй экен. Ошо сүтүндө эле жакшы айтты, туура айтты. 3-4 деп. Торпак эркек. Баасы канча пулу? Баасы 125 кemi var. 125 000 кеми бар, а? Багылдуу же эмне келдиңизби? Азыр эми келип бармады. Содаңыз берсин ага. Жакшы сатып алам. Assalamu alaikum. Pul qancha ekan? 130 000. Turpa urg'ach ekan, ha? Turpa urg'ach. Qanchanchi bolasi ekan? Birinchi? Ha, yaxshi. Bag'ildi, qancha bag'ildi aka? Baykaji degan. Bag'ildi? Qancha bo'ldi aka? 100 000. 100 000 berib tatgan. Assalomu alaykum. 100 000 bağlıdır. Ya mamunat. Emali. Hastancı işmene de dedi. Pul öz okşayt ha? Özü. Boğaz okşayt ha? Pul kança ekan? 150 000. 150 000. Kançançı turpağın tuva deger tuğan bolsa. 3-nü növe? 3'te tuvatken.
Жақшы қараңғы болып онша көрінмей жатқан, бірақ buyursa tartib beraylik. Mana shu yerda bog'il tavo deymi? Çıksa başlattım. Qancha berdingizlar? 92 bo'lsa. 93 bo'ldi u. 93 beryapkan. Narjaqmi? Qaysil? Manavi ko'p. Manavi ko'p o'tayotgan. Qancha berdingiz akalar? 183 ming bog'il tatgan uka. Ular qisirmicha bo'zmi? Uqotang bo'z. 183 ming bog'il tatgan. Pul qanchaga aka bundan? 150 ming. Torpaq urg'och erkakmi? Urg'och qanchanchi bolasi? Birinchi bo'ladi. Birinchi bolasi. Sütü qancha bor aka? Sütü 6 litr. Sarkeç. 6 litr deydi. Biroq birinchi bolasi deb qo'ydi endi. Qancha bog'ildi aka? Bog'ildi aka. So'langiz bersin aka. Bog'ildasizlar bu? Bog'ildimi? Turfa urg'och erkakmi? Erkak. Qancha bolasi? Birincisi. Birinchi va. Sağ başladınızlarmı? Yok, Türkiye balası. Pulu qancha ekan o'zi? Yo'q. Pulu qancha ekan? 150 tam. 150 ming ha. Az va suradi, qancha suradi? Yem suradi. Sodangizlarni bersin ha. Maşallah, bunların celinleri. Assalamu alaikum. Pulu qancha ekan aka? 120. Turpoq urg'ochi bu. Ha. Buni erkak qanchanchi bolasi bu? Bu birinchi bolasi. Sütü qancha bor aka? 5-6. Bağıldı qancha berdi aka shuga? Suraylikmi? Mana shuni suraylik ekan turpog'i. Turpog'idagi yemlar to'ldir. Bu qancha ekan aka? Bunlar 120. Turpoq erkak bu qancha bu? Bunlar erkak. Birinchi bolasi bu. Bunun sütü qancha bor? 6 litr bor. 6 litr sarkeç ha. Bunu bağıldı mı? Yo'q, hozir kirdim. Fodanız versin ha. Ököteng birinchi torpaqlar ekan, torpaqlar erkek ekan, sütleri 5-6 litrden deydi. Emile gelipdir. Maul balık kimden ekan balık? Balık qilib qo'yib qo'yib turgo. Assalamu alaikum. Pul qancha ekan aka? 180. 180. Turpoq erkak urg'ochi bu? Urg'och qanchanchi bolasi ekan bu? 3-chi turpoq ha. Sütü qancha bor aka? 12. 10. Bağıldı qancha berdi? 105. 135 ming bağılıptır. Beribdir. 3-chi turpog'i deb qo'ydi. Assalomu alaykum. Pul qancha ekan? 200 ming. Turpoq urg'och ekan ha? Ha, erkakmi? Qancha bolasi? 3-chi turpog'i. Sodirat ekan ha? Sütü qancha bor? Sarkeç. Sarkeç 7 deydi.
Baha verdi qancha berdi? Sodağınız versin aka. Şah satıb alın. Assalamu alaykum. Pul qancha kan aka bun? Bilmedim balam. Birovniki? Aytib qo'yaringdan birovni ko'rsam. Nagil ile aldab qo'ydi. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Yaxshilarmi? Yaxshi. Pul qancha kan? 120 satamiz. 125. Birinchi balasi. Torpoq qancha? Erkak bu urg'achi u. Urg'achiga. Torpoq urg'achi, birinchi bolasi-da. Sütü qancha bor ekan? Sütü qancha bor? 3-4 litre sütü var. 3-4 litr ha. Birinchi balasi. Pul qancha? 120 satamiz. 125. Bağıldı, suradı. Hozir keldik. Ha, yem geldingizlarmi? Sodağınızlar bersin ha? Ayni bo'ldi. Assalomu alaykum. Pul qancha kan aka? 25 125. Torpoq erkak urg'achi u. Erkak. Qanchanchi bolasi bu? Ikkinchi turpog'i. Ha. Ikkinchi turpog'ida. Sütü qancha bor aka? 7-8 bor. 7-8 bor deydi. Biroq tur aytdi chindig'imda. Bağıldı qancha berdi? 15 berdi. 115. Sodağınız versin aka. 215 ming bana verip bir. Assalamu alaykum. Yaxshi mı? Oh, maşallah. Kelinleri. Pul qancha kan aka? 130. Torpoq erkek ekan ha? Ha, urg'achi bu. Qanchanchi bolasi? 4-chi bolasi. Süt qancha bor aka? Bilmayman. Ha, bilmeyin deydi. Biroq jenleri o'ta cho'ng ekan negizi. Bağıldı aka qancha berdi? Bağıldı. Ha, bağıldık be. Sodağınız versin aka. Туғандар, мына ушул Самуйга болгон видеобузду жыйынтыктайбыз. Сөзсүз катталып коюңуздар, лайктан басып, Алла разы болсун баардыгыңыздарга. Анча-мынча кемчилик болгон болсо, кечиресиздер буюрса.